Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala abdil masil maud. Malfuzat makabtangan mabarakat deng Hazrat Masih Maud Ibn Imam Mahdi alaihi salam. Amin dia janji sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam numoga akhir zaman. Ketinggian sin Al-Quran. Bakas ako kaya pahatian, aun kaya wanandeng kanyo yan, di natud mamunal hadis. Bangso pa may ini bunnal, in mga manusia ini nalaong na. Wala ko nang hindu kanila sin aki dabihan. Gamman, nakalando in pamarat siya ko, bang hatungod simpang hindu, intuhan bakas nagdil kanyo, tu parakala. Imuna-muna deng hadto, amunin Al-Quran Al-Karim. Amin nagpanyata sing katunggal sin Tuhan. In katinggi ibaning kalago niya. Ibanin Al-Quran. Amo ini in dumihil pitwa. Hantara sin pagsulangan sin Yahudi iban sin Nasrani. Duweng pa rin doon. In Al-Quran manglang kanyo. Deng pagsumba sin ununo na deng Tuhan. Dia sim pagsumba pa manusia atau pa binatang, pamatasuga atau pa bulan, atau pa ununo na atas langit yan, atau pa perkala pagdunya, atau pa ginhawabaran nyo. Hangkan na halitud kamo, ayaw kamo tumikang minsan hangkatikang amun hikasulang nyo ha ununo na inbakas kialukis halam sing kitab suci yan. Baitan ta kamo to simbunal. Isyusyu in sumulang, minsan sadya hangsulag among pardakan deng hapitong gatos in taod niya pardakan nasabot alam sin Al-Quranul Karim, na tanto kiusog niya in kaagi niya tumambul sin lawang amin hikalapas sin ginhawabaran niya yan. In bunal iwan in sampurna dan amin hikalapas sin manusia Al-Quran da in nakaukab kanya. In kaibanan yan lambong niya sadya. Di nga sababian suway nyo tuod pangadjion in kitab suci ini sin pagtuntot kanya tartanto. Iban sin pag-akkal marayaw. Iban in Al-Quran suway nyo siya kaugan in sampay wayroon na kaugan mo lugayng din doon. Bat sabab intuhan bakas nagwahi marika ko al-khairu kulluhu fil Quran. Hati niya ingkatan karayawan yan halam sin Al-Quran. Ingkatan ginisan sin karayawan kawakan halom niya. Iwan amoy ni in kasabunalan niya. Lugi tuod in manusia amin paunahon niya in kaibanan deng sin Al-Quran. In Al-Quran, siya na in puunan panso sin hikasalamat mo. Iban pakatan amin hikasambu iban hikamadyo. Wayron misan hambuk amin kagunahan sin rohani, hindi mo hipagbak halom sin kitab suci ni. In manaksi sin kasabunalan sin pag-iman mo iban sin bukon. Adlaw mahuli amunin Al-Quran. Puas deng sin kitab ini, wayron na duweng kitab hababaan sin langit ini, amin makaril kay mo sampul na panghindu. Amo na yan in sa lagu-lagu barakat, kaya dihil kay mo sintuhan, amin yanugaraan niya ko kitab biyahay ni. Baitan ta kamo sa bunal. In kitab amun kaya hindu kanyo yan, bangyan bakas kaya hindu pa mga Nasrani, wala na sila nasiyasiya. In barakat iban in panghindu amin bakas kaya nughara kanyo yan. Bangyan bakas kaya pasampay pa mga Yahudi. Ganta isambi pataurat. Matawad na deng ha mga tumpukan nila amin di makapaghimuting sin adlaw mahuli. Pikilan nyo tuod marayaw bang biya diin in kahalga sin kaya nughara kanyo yan. Dakula yan barakat. Iban alta sa lagu-lagu yan. Bang sadya bukon deng hasawab sin Al-Quran, in katiluagan sin dunya ini
mangi padeng halumbi sin dugo punod. Bunal niya, amo na yan ing kitab bang hibanding padugayng mga kakitab-kitaban, iban papanghindo halom niya, malawa inhalga sin dugayng kakitab-kitaban yan kaagi sin Al-Quran. In Al-Quran, masutsin niya in manusia alom sin hangkap ito. Ayaw sadya aun niyat amin lumayo siya din doon, lahir atawa batin. In Al-Quran, mahinang niya kaubya sa pantun kada binabihan. Ayaw sadya aun niyat mo amin magoy ding kanya. Liw ding Al-Quran, kitab uno in makahindo hapanagnaan pa mga sila amin mas sa kanya biya sindua ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Hati niya, hinduy kami daan mabuntol. Daan si mga tao aming bakas kaya nikmatan mo. Dengan sabab yan, piyakwa sin Al-Quran ha mga manusia in sa lagu-lagu pag-angot-angoton. Amo na in pagyanon pag-angot-angot bat supaya hipakita kanila indaan amin manghinduy kanila bang bediin kakawa nila sin mga nikmat amin bakas kaya nugara ha mga kanabinabihan. Siddiqin, syuhada, iwan solihin. Hangkan na suway ko pamikil marayaw. Ayaw mo pahil-pahila impanabit sin Al-Quran. Apabila ko tawagon niya amin himinang sinhikadawhat si mga nikmat amin kiarihil pa mga to na kauna. Ang kabayan sin Tuhan para tungon kao nikmat amin lawi pa ding sin na kauna. Kaya waris kaniyo sin Tuhan inunod si mga nikmat yan lahir ibang batin. Bangyan na doon kay mo in mga nikmat di na yan lumaton padugay ng sampay padlaw kiamat. Wala piyag maikot kay mo sin Tuhan in barakat sin wahi. Iwan wala niya piyag maikot in pagmunajat ang pagyanon sin kamatoran mukallama iwan mukhataba. Sampurnaon sin Tuhan in katan nikmat yan doon kay mo amin wala niya panahinang padugaing. Sa isyusyu in way pagmartabat amin manghimuting iwan mag-iyan hati niya nakatayma siya wahi ding hatuan para halway roon ataw mag-iyan siya in bakas siya nakapagmunazat iwan sin Tuhan sin pagmunazat pagyanon mukallama iwan mukhataba para wala siya kihanugaraan sin parkalayan. Amo ini kabisara ko saksi ko in Tuhan iwan sin kamalaikatan niya. Intaw yan hansulunda iwan siya-siyahon saob sin kaagi niya magputing iwan sin kaagi niya himinang karupangan patuhan niya.